Tani ha meeting gua da yang tempat lang isi tadi khudi roki ni ke nado ke SDO nado principal yang principal yang kiang nang ba ente yang government class and voice ha ni meeting tadi ara ini to wa thulat kamon bar kamayo ni isi gua da dang bon ni chna gua dang do class te dan tadi penpai ini to wa ha jing chem yang i to sit ha kam ha jing to gini ki BA to dang M ni dang em gi kama so spatam di situ tang wa em gi ha gitu di subject ki wa gini kena apply gi te ni te dau te dem ni te katte won de một da ong swai gi to ulai swai gi won tai một kam ga u pen sia thu gi kena boy the bin gi chim de gini subject te na lo nai te la da hadin ni jenu pai de một de rai de wo tho cho government wo explore cho i wa boy pen mi gi ini gi section permi section ni the request your government wo appoint go kam di gino kai contract yo jarak mo yo ye chim ye ni section ini gi kena go yo class de create ini section go thni te ka jo hi na do college do ini gi higher secondary school le kate ga garai yo ini te do pha ga chithi cha ga government dem te he jing to wo pun yo ini gino kai wo create ini section maybe la de ye step la de evening la kat wa thì cầm vào em đi xây nhà để propose ini bon di proposal để đào viên phải cho các government một sáng thuốc vậy này bà gọi nạ là cầm đi pass cái priority cái gọi cái gì này bà tăng vào một sáng thuốc vì cái registration của pair cầm tâm hôm nay mà tham gia rồi cầm tâm hả hấp bộ district yang i cái này nạ của bon class bon thằng thì nhiều man boy này cái đào yang cái pandemic của bon ni bagi pa bos yang tin di waru pai kena yang kirap sabar le te kamu ada ong yang tu ini yang district administration ni yang na kau local MLA ni tuai le te i man konsol ini petani kena te ni te daw ku ni meeting te yo ti lembaga ni meeting ke sarkar u atigo dem te penyo higoi te gino hikai yo ini section dem te kini kena yo yang admission kamu kuat